Ruhango aho Minisiteri y'Ubuzima yahagaritse mu kazi abaforomo 5 bari basanzwe bakorera mu bitaro bya Gitwe n'ibigo nderabuzima mu karere ka Ruhango nyuma y'uko banze kwikingiza COVID-19 uko ari 5 bahagaritswe ku ya 17 Mutarama uyu mwaka nk'uko bigaragara mu mabaruwa bandikiwe agashyirwaho umukono n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Mpunga Tarsise. Bose bahuriye ku kuba basengera mu idini y'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Amakuru atangwa n'inzego zibanze avuga ko mu banze kwikingiza harimo umuryango ufite abana 3 bakuwe mu ishuri kugira ngo badakingirwa ndetse ngo uyu muryango wamaze guhunga ku buryo aho werekeje hatazwi nk'uko byemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kirengeri Nahimana Wilson. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Amahoro n'Ingabira yabwiye igihe dukeshi inkuru ko kuba aba bantu bakora mu nzego z'ubuzima banga kwikingiza biterwa n'imyumvire ikiri hasi. Yavuze ko bibabaje kuba umuntu ushinzwe kwita ku buzima bw'abantu yanga kwikingiza kandi ubusanzwe yakwiriye kuba intangarugero. N'Ingabira yasobanuye ko nubwo kwikingiza hari ubushake bw'umuntu, Minisiteri y'Ubuzima ifite uburenganzira bwo kubuza umuntu gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga. Yavuze ko baramutse bisubiyeho bakemera gukingirwa hari inzira binyuramo zo kuba basubizwa mu kazi bityo byazarebwaho n'inzego zibishinzwe. Igihe dukeshi inkuru yanditse ko bagerageje kuvugisha abaforomo birukanywe mu kazi kugira ngo bagaragaze impamvu nyamukuru ibabuza kwikingiza ariko ntibyabakundira. Ni mu gihe hari inkuru yo ivuga yuko umuryango w'abahamya ba Yehova wo witandukanyije n'abanga kwikingiza COVID-19 bitwaje imyemerere y'amadini yabo ukabona shishikariza buri wese kubikora kubera agaciro k'ubuzima. Mu itangazo wasohoye ku ya 19 Mutarama wasobanuye kubona gukingirwa ari umwanzuro w'umuntu ku giti cye kandi ko abahamya ba Yehova benshi bemera gukingirwa. Rikomeza rivuga ko kuri ubu 99% by'abantu 20,994 bakora mu biro byabo biri hirya no hino ku isi bamaze kwikingiza COVID-19 byuzuye. Iri tangazo kandi rivuga ko muri ibi bihe by'icyorezo abahamya ba Yehova bagiye basohora inyandiko nyinshi n'amashusho bashishikariza abantu kwikingiza kandi abayobozi b'ibihugu bimwe na bimwe bakaba barabibashimiye. Abahamya ba Yehova batangaje ibi mu gihe ikibazo cyo kwanga inkingo cyakunze kumvikana mu bice bitandukanye by'igihugu, abenshi bakavuga ko imyemerere yabo itabibemerera. Hari n'abagiye bashaka kwambuka imbibi binyuranyije n'amategeko ngo bataziterwa ariko niyo bageze bagasanga arizo ngamba zihari kuko urugamba rw'isi yose bakwanga gukurikiza ingamba zashyizweho bagasubizwa iyo baturutse. Abahamya ba Yehova bavuze ko kububaha ubuzima bwabo kandi bagashishikarizwa n'icyatuma abandi bamererwa neza. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko abaturarwanda barenga 8,000,000 bamaze guhabwa doze ya mbere, 6,500,000 bamaze gukingirwa byuzuye, naho abakabaka 700,000 bakaba bamaze guterwa urukingo rushimangira.